Emmanuel. Kawacha gi wach ma bende pod kelo kuyo en ni ji 57 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisii. Bang' nyamburko mane ringi idho yudo masira apaya ma Sotik kochomo Kisii, kawachore ni nyamburko no mar kambi mar Pelican Classic ne orek mare ogomo e kano chwado siro mar stima mane ni e bath apaya kapok ne ogore piny molokore nyadinwoya. Obila ma Keroka e kaunti ma Kisii dhi nyime gi timo nonro matut e wi masirano. Kufika hapo nikakuta gari imelala na watu wanaanza kulia, ndio tukaingia ndani tukaanza kumomoa na kutoa watu. Wengi wao walikuwa wanakatakatwa, watoto wanakatwa, wengine wanapigwa kichwa. Alikuja raini ya huyu alikuwa anatoka Nairobi. Alipokaa na msukuma huyu mwenye alikuwa anaenda Kisii akajaribu kumwepa. Alipomwepa akatumbukia kwa mtaro na kupingilika mara kadhaa. Ningetaka kutoa mwito niseme wakati huu wa Krismasi nimesema madriver wao waangalifu. Wako ya mundo